Silav dem baş, evar baş, evanla hevitkum tev başın, selametin. Çav ku hundi bine evali min Roni Ruha naha amade el ser ekraniye. Emi Rojava Kurdu Kurdistanê nîqaş bikim bi hevra. Fikrê wî ez mereq dikim ya rastî. Yek jî di siyaseta nû ya İsraîlê de ciyê Kurdan çi ye? Ka piştî hevdîtinê bi İranê re siyaseta İsraîlê guherî neguherî. Ev çar mehin şarekî pir dijwar hebû. Beriya şer siyaseta İsraîlî çi bû di derheqê Kurdan û Rojheta Navîn de û piştî ku peyman hate imzêkirin agirbest çî bû, piştî ku şer bi dawî bû, bi qismî ve jî niha bi dawî bûye. Siyaseta İsraîlê de guherîn heye tune em hinek ji Ronî Ruha bipirsin. Herî dawî nameya name nebû, maqaleya Selhedîn Demirtaş bû, ji hepsê şandibû. Min beriya 3-4 saata xwendiye di beşa zindî de ye. Yani videoya beriya niha eger hevalê me mereq bikin piştî vê bername dikarin biçin lê temaşekin godar bikin ka Selhedîn Demirtaş çi dibêje. Hinekî hêvî da me elbet piştî ku derbikeve em dibînin ku ew ê tevlê siyasetê bibe. Ronî merheba bixêr hatî. Merhaba mamoste slavreç bote uş bot temaşavanê me temaşa dikin. Tu başî selametî divê germê de çawa îdare dikî? Ya wala ez hinekî sorim jî zehmetiya dikişînim lê berê tiştê rol kenîne. Erê wala ama derbas bez bar dikim roja sêşemiyê wê hinekî hênikayî çê bibe. Yani ev dibê çek guhertina cîhanê yani tam mirov bawekî zeralê dikane bibîne. Çawî yani li vê derê dereca germî 37-38 de. Tiştekî ecêb bo Swîsra. Tabii hülm golm jî heye. Golên Swîsre gelekin. Ev wextê ku hülm hebe dereceya germayî zêdetir dike li ser laşê însan. Ew jî merû xwe biparêze 3-4 rojan wê derbas be. Lê xeterî ew e bi vê germahiyê re li dünyayê însan dikarin cih biguherînin. Heta niha ji ber meseleyên polîtîk însanan cih diguherand. Dihatin li welatên Ewropayê, li welatên Bakur bi cih dibûn. Cih ku zêdetir lê aramî hebû qaşo. Aniha ez dibêjim ji ber av û hewayê, ji ber germayî wê însan werin li Bakurê Ewropayê bi cih bibin. Çi dibêjî? Wê hinekî wisa koçberî zêde bibe ji Afrikayê, ji Rojheta Navîn, ya ji welatên Ereb, welatên kenda ve însan werin Ewropayê bi cih bibin. Yani xwe li hênikayiyê bigirin. Dibe tiştekî wisa hebe. Yani zaten kesê perî wê hebe dibê çe zaten her derê mala wî heye. Li her çiyayên hênîk li her li ber her qiraqên bahrî malê wan hene. Welhasıl ez bi xwe yani hîn nehatiye wê ya sê wisa dibînim. û zaten kesê bixwaze dibê çe yani guhertinekî ji çêkere da ku te ernîgarî da jî ew jî zehmet e ji ber ke her kes nikare pêk naye. Te basa perekir li Swîsre hin gund hene temamî aydê Ereban e. Hatine vandera ji xwe re xanî girtine, mal girtine. Tenê tên 2 meha 3 meha dimînin û vedgerin welatê xwe. Mehên havînê li vê derê derbas dikin. Wekî din diçin welatê xwe. Ew malê wan, vîlayê wan ê wisa mezin, dewlemend ji xwe re li ciyê xwe dimînin, vala dimînin. Nadin kirê jî. Rast dibêjî. Yani însanê ku perê wan hebe li her derê dunyayê dikarin ji xwe re xanî bigirin, tê de bi cih bin tenê ji bo mehên germ yên havînê. Ew li Swîsre aniha heye. Bi taybet li Swîsra dibê çe ji cîhana Ereb û Asya Navîn li vê derê gelek kes dijîn yani kesên dewlemend li vê derê hem malê wan hene, milkê wan hene, xaniyê wan hene, welhasıl otelê wan hene li vê derê dijîn. Ev heye zaten li Swîsra. Herema derya reş ya Tirkî jî hinekî ji aliyê çiyayê xwe ve daristanê xwe ve dişibe Swîsre. Ew jî hinekî bala Ereban dikişîne. Yani pê hesiyan van demên dawiyê gelek ji wan berê xwe didin derya reş Qaradenîza Tirkiye. Li wê derê dixwazin erd xanî manî bigirin ji bo mehên havînê. Nizanim yani ya guherîna demografîk çê dibe. Yani di 20-30 salên pêş me de li dünyayê êdî tevliheviyekî mezin çê dibe. İnsan reş û spî nava hev da zewac çê dikin, melezbûn çê dibe, demografîk guherîn çê dibe. Yani êdî welatekî temamen aydên netewekî namîne. Yani wisa xuya ye nizanim.
يعني مقالة الله إذا كان دوا عرب يعني كسن عرب يعني هو بترول دستان قطر وسعود ونظام كدر الشوا دري وهم بقازل كدر كان قلنا باجر نوابك أما زين قيدي يوم هذا نسر مجرى خوشي يعني بهزي إذا ما قدريش أردوغان شو قضايا اليوم تبهب لأنه بطريقة خوشي الجهاني باندورك مزن كان يعني الجهان تایبەت لە ئەمریکا یان کەسێن پەرە تێک دچە کەسێ پەرە باندۆری لێکردنیەوە کە ترامپ دەبێ فلان کەس گولەت تێ ناران فلان کەس گولەت تێ دەهەرە کەسێ پەرە تێ دەهەرە هەر قەتەر و سعودی عەرەبیستان و ئەردۆغان و ئەم ببینێ چاوە یانی بە ترامپ پۆلیتیقایەکی ڕۆژهەڵاتە ناوی نمەشینە ام ورن سر مجرى خو صلاح الدين دميرتاش نویساند ji زیندانê mixwendiye çi ket serê te çi jê fehm kir tevlîbûna nû ya Selahaddin yan nava siyasetê eleqa wî bi pêvajoyê heye Selahaddin Demirtaş çima wisa pêdivî dît nivîsekî binivîsîne di derbarê siyasetê de نفساوی جم مجی خوند تشتی هری باشه نفیس ندایی تو چاپه منیا کردن دایه یعنی پلاتفورمه که او بخواد ریبه به آن حوالی دوستی مالباتاوی ریبه به دایه وی داری تشتی که باشه و آدن دوی داری دا تشتی بالا من کشان جسری حتی نبینی نفسی حالا به واجوی که نابیشه به واجوی آشتی آن به واجوی انزانم جواکا دموکراتیک چه ویژ نابیشه یعنی نه ev zamanı ilo em bikartîne dehnek çapemeniya me da bikartî û zaten zamanı devleta Türk bikartîne ew jî bikarîne wekî pêvajoya bêteror Tirkiye bêteror ama pêvajoyeke aştiyê jî nabêje dibêje pêvajo yani tedî Tirkiyê dibe niya süreç wê pir bala min kişand di wê derê da min yani li gorê xwe hinek notê xwe girtin weke wisa bibêjim adin di paragrafên du sosya da bû bawerim zaten ruhê yani naveroka hemî nifîsa wî têda ye çi ye rast e pêvajoyeke ku wisa tê meşandin lê Tirkiye vê weke stratejîk nameşî ev taktik e yani ev konjonktûra rojhata navîn derketiye Tirkiye dixwaze wê çawa bi havakî Kurd bi ser nekeve Kurdek herin nebin xwedî tişt vê bi taktik dimeşiye ne stratejîk e di vira da wê zelal dike yani hem pozisyonê xwe zelal dike hem bi havê li pêvajoyê din here zelal dike ya din jî rast e dibêje bi rêz Öcalan dibê rolekî polîtîk dilîze û listiye wî hîn bilîze lê belê bêgotinê bikardîne lê belê kêmasî hene çinin vê derê da weke mafê Kurd yêkin netew nehatiye berçavkirin û dibêje û bi taybet tînin yani pêvajoya dibê çend roja Sûriyê tê meşandin yani vê dibêje pêvajo tê meşandin hezalîkariyê didimê dibe ama Türkiye taktik dimeşîne Türkiye dixwaze bi hawakî derfetê derketine holê Kurd bikarîne Kurdîsa têk here adin jî rast e bi rêz Öcalan li vê derê rolekî mezin di lîstegafeke mezin avîtiye lê hinek tişt yani hinek tişt hewceye weke xetên sorbana berjewendiyê Kurdiyê netewî ev jî nehatine berçava ev jî giringî nehatine ser vê jî ji Kurdara dibêje yani hera wî ji Kurdara dibêje yani ji helekî ji dewletê ra dibêje dewlet ne samîmiye ama ji Kurdara dibêje tê jî li vê derê giringî nedan bana mafê Kurdiyê netewî tu berçav negirtiye vê şerha xwe dixe vê zelal dixe û li gorî min zaten tiştekî din nîne yani nameya wî an nifîsa wî an gotara Demirtaş hemû ev e yani ya ki me têkildar dike ya ki me eleqedar dike ev e adin jî zaten li ser mesela siyaseta giştî ya Tirkiyeyê û Kurd di nav da min wisa xwend ew mesela helbesta dewleta Tirkiye ne stratejîk e taktik e veya sûjbariyekî pir ciddî ye yani hem tespît e hem jî rexneye sûjbariyê jî ji ber ku tê de xapandin heye wextê dibêje dewleta Tirkiye taktik dike
Yani ji bu xatirê konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn pêdiviya Tirkiye bi Kurdan nebiya ji xwe nêzê Kurdan nedibû pêvajo nedida destpêkirin yani bi şiklekî dixwaze bibêje bi zimanekî dîplomatîk sextekarî ye. Di vê pêvajoyê de dewleta Tirkiye sextekarî dike dîsa bi niyeta baş ya Kurdan dilîze. Di wê manî de Peki ji tiştan dibêje. Kurdara çi dibêje? Ji Kurdara dibêje eger ev camêrê li hemberî me samîmî durust nêzbûn nêz nebûn moralê xexira nekin. Em hene hêza me heye em hêjî dikarin ezberê wan serûbin bikin em hêjî dikarin bi gotinên rast bi heqîqetê bi mafdarbûna xwe em dikarin daxilê nava siyasetê bibin. Hêviya xwe biparêzin hindik ma. Yani ji Kurdara viya dibêje. Hew vê nabêje. Kurda jî rex nedike dibêje li vê derê va pêvajoya tê meşandin pîvaneke giring ya ke herî çel sala 50 sala yanî şerê vê dawî ser dibe mafê netewa Kurd weke Kurd weke netew bê naskirin û destketî wê parastin hûn vê giraniyê nadin ser vê hûn vê dibe çe ser ra diherin. Bala Kurda jî disînin ser wira yanî bala Kurda ta dibêjim hestên vê pêvajoyê bi rê vedibin. Ama qet bahsa Rojava nekiriye. Destkeftî Rojava çiqas ji dest çûne rewşa dawiya Rojava qet neketiye navê. Bahsa Kurdên Îranê nekiriye. Kurdên Rojhilatê Bahsa Sûrî kiriye, bahsa Sûrî kiriye ama di vê derê de tiştekî din heye. Cerê wexta me got ya, me got nifîsa wî ev e. Wexta em îcar hinekî navbera xwe da wek hinek fesadiyên bikin, em hinek lêkolîn bikin, em hinekî nîqaş bikin. Beliyên yani alîkarî ji Selahattin Demirtaş hatiye xwestin ji her du hêla da. Ji hêla ev kesê navê pêvajoyê dimeşîne yani ji hêla Kurd yê bi dewleta Tirkiye vê pêvajoyê dimeşîne ji Selahattin Demirtaş alîkarî hatiye xwestin û xuya ye dewletê jî ji Selahattin Demirtaş alîkarî xwestiye. Selahattin Demirtaş alîkariya ke daye ama da alîkariya xwe de ji bo her du seriya jî tiştek ew kêmasiyê dibîne, şaşiyê têda hene dibêjin. Bahsa meyla nû ya siyasiya Tirkiye jî dike ew yeni yol heye Abdullah Gül û Babacan û muhafazakarên Tirkiyeyê de cih digirin wan jî weke seriyekî dibîne giringî dewan ew yek ya din jî pir baweyekî ciddî vekirî Kılıçdaroğlu siyaseta wî ev dawa Kılıçdaroğlu yan jî xıyaneta Kılıçdaroğlu ya partiya CHP wana jî rexnet dike wana ciddî nagire qet li ber çava jî nagire navê Özgür Özel dibêje serokê berê CHP hê jî wî weke muxatab dibîne di siyaseta li Tirkiyeyê de ew jî balkêş e. Yani jaliyek ve AKP adaleta AKP red dike. Li hember jî dernakeve yani çîr jî nake li hember de nakeve. Di wê derê da hinekî qirêdî dide Erdogan jî li hember dernakeve ama ev qayyum û navê wî çi bû evê pozisyonê Kılıçdaroğlu çi ye ama butlan û li hemberî wê derdikeve zaten jî wexta heger em qala pêvajoyekê û bê naber em dibêjin demokrasî û nizanim Türkiye demokratîk muhakkak yani wexta vana çareser nedin. Wexta heger derdê me Kurda demokrasiya Tirkiye be li hêlekê vê hewa tiştên derî dijî demokrasiyê bê meşandin û tu îjarê xwe bide kesên li hemberî demokrasiyê şer dike tu xwe bide cem wan û tu demokrasiyê bixwaze her kesê bibîne qebûl nabe û dawiya ra jî kesên weke Kılıçdaroğlu Erdogan û MHP tiştekî bide Kurda û bide Tirkiye jî tune yani herî kêm Kurd wexta demokrasiyekê bixwazin jî va kesanan ne demokratin nikan demokrasiyê jî welhasıl sekna wê derê da baş e ama li goreyê min pirsgirêka Tirkiye li hemberî Türk ne pirsgirêka Kurd li vê derê gerek li berjewendî Kurdî netewî bipirse çawa Kurd kanibe bi hawakî weke netew çi bi destê xwe xe ev giring e ya na Kurd nikane hemalê demokrasiya Tirkiye hemalê demokrasiya Sûriye hemalê demokrasiya Iraqê û hemalê demokrasiya
ایرانی بکه اف خطایی که مزنه حوجه قالوا بابين ما پر سياسة مدارين كرد وايشا بركشامن يعني يا ترجمة كرن حوجية بقرني نوه سياسة مدارين نوه في خطا نكن يعني ديمقراطية تركي ونظام شري ناب تركادا تيمشاندن كرد نكان ترى طرف بكره كرد نكان ترى هي كرد كان بيجي ديمقراطية بفارس ليش برجع في ديمقراطية بفارس كانوا بيجي أما وكيدن قدر خبيش وزنجل ستيو خوخ وبيجي از فاضي تمام ناب رونی نها 11 سال د سر کمکوژیا کوبانه را در باس بو اولالیه کی امی باس بکن بچنگوتنان طبی ایشک مزنه ملت ما ایشک مزن کشاند ام پی حسیان کو ایرو فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک قصده مازوم عبدی بوالی حسکی نوردین احمد رجویایه نورد پرسی را گاند مازوم عبدی نوردین احمد د جوینه ده رین چاره سرکرنا کریزین کوجبر کیمونا سوتمنیه جبر بهابونا وی درکتی گفتگو کرنه تو زانی کریزکی جدی آبوری هیه مازوت بنزین نای پیدا کرن جنراتورین کو الکتریک چید کم تمامی سکنینه هم لحسکی هم لقامیشلوی لمالانجی الکتریک تونه آفجی گلکی کمه دسر دجی انسان کار اداره خوب کن یعنی پرجی تونه نانجی تونه مازوم عبدی نوردین احمد لسر پیشهاتین رادس کرنه قادم پترول یا وزارت پترول یا سوریا کچینه هر دو عالی لسر دانینا مکانیزمه که پشکریه یا تایبت یا جبو پاریزگاه حسک الهف کرنه اف هف دیتن دمه که ده کرن کل هرمه حقیقتا پرسکریکن خدمت گزاری زیاده بونه هولدانش بو چهار سریجی البته هنه دیگر ریوبریا خسر خودی کیجا امکانانه چواد کاره و مثلا برچیبونه حال بکه مثلا صرف کیماسیا مازوت و بنزین نه البته خلق جبر بهابونه آنها هر روز داد که قدم خو پیشاندران لدارد خه یعنی ام دبینن یعنی ایشکی مزن هه تو روشا داویا روجاوا هنه کی شروع بکی پیراجی کمکوجیا 11 سالیه کمکوجیا لکوبانه دوسری چند انسان ما شهید بون ویدره گلک زیره بود کم دور نابرا سیسل پینست کس شهید کردن yani tabi babaki fermi basa 233 kesan şehadet avan و 207 kesi birindar bune tabi aliye dramatik ye mesele heye dibêjin pêşî muzîka Kurdî vekirine pêşî mirovê xwe li serê çatiyan ciyê bilind bicih kirine wan ew ku tam nîşan digirin suîqasçiya û paşê jî muzîka Kurdî vekirine ji bo însan derkevin derva û paşê jî gule raşandine rasta rast li sereketî bêbextiyekî pir mezin e dewleta Tirkiye jî alîkarî dabû em te goder dikin. يعني روجوای کردستانی از 12-13 سال شرک تیمشاندن و کل کردش برگ ظلم و زوری و کشتنی و شر و شترسا در کتن لهلکی و به هزارم کردشی جانگوری بون دوی شری دادا که خود بپاریسن ایجاری نها دستکتی گلی کردی یک انجام شری 12 ساله دا بهواكي او هزي ما بيرا شارد كرن يعني داعش وحتى الشو سمو نهاب روجواي كردستاني بهواكي كتيبون كونترول وان وبريبه براستيا الغولية وراستيا كبين قاشمة من ضائلة كي وهذا ارزان ببن هنكي دستي بياسة هنكي بياسة سربستن بحث بريبه هنكي نكان هم قازو لزگین به بلیزن تشتا ارزان بکن وان بها بکن پیاسا که سربست هی لغولی هی اما با پیاسا سربست خوش چو خودی دکه خوش در فتا خودی دکه یعنی وطا موضوط نین به و آب نین به و تنکان به فیکی چه که و تنه ترادکه یعنی جه و گنم و نوک و نیسک و وی زویه ترادکه وقتا به هواکی خوش را نبو بتا آب ندا به او جمعه به وان حاصل لغولی کریزه کی دباری یک مزن روجوای کردستانی هیه ایجاری او خطریا خود چیه یعنی روجوای کردستان نچاریا کلیچه دبه کسی نجبر شر مانن و کسی به هوا کی دوی دری ده پاسال قد پاریز دا کتر که آقا آها خانه کن
خویای به پولیتیکین به هاوی و روجوای کردستان بین درخستن یعنی اف خطریجی لپیشیا گلی کرد هی روجوای کردستانی اما لهله که دیجی هم چی بینن نیا یعنی روجوای کردستانی جی د چنبره که زور زحمت دایه د انجام پولیتیکای شاش دستپکی شاش و هر وها ترامپ و دولت ترک و دولت هزین عرب یعنی نبین قطر و سعودی و هواکی پولیتیکای کنه روجوای کردستان روجات نبی مشاندن روجوای کردستانی جی یکو از 14 سال 13 سال لویدری خودی هزه بیلی وار روجنان نبر گوری وار روجنان گوری وی قیامتی گوری وی توفانی و آمادن نکرد و دوست و هوال بعدش خورا چه نکرد دیپلماسی نمشاندن والحاصل روجوای کردستانی کریزی کی هر وها کریزی کی ابوریش في زحمت اما سيفي دكم وبهواكي شهر سال بكن حوجيه قال لي كنت ويدريز يعني بريفابرين مقابل بدردورين مقابل بهواكي من بدن هذا داك الويدري الميغاريش قال لي كنت نيفالا كرن يعني ناخذ يا مازن يا البيشا قال لي كنت هيا اری مگوت راست بیجی یعنی نیت وانا سرکه او ملت می روجاوای کردستان جویدری بدن درخستم به شکلی که عربان لویدری بجی بکن یعنی برین شهر و پفچون و ملت ما در نخستن آنها ادی به برچیبون به کریزین آبوری دخوازم ملت ما مجبور بکنج بو هر دورین جدا ای باشور کردستان جی ام دبینن روشوی نباشه او جی دنوا کریزی که آبوری دایه yani Irak امبری بیشن باشور کردستانی اگر تی بیرات شش مهبری بو سالک بری بو نظام لی اردوغان اول خارطه سوریه دناری و خارطه کلویدن هاو تشتکه بو دگوت ذاتن کرد یعنی گرگش ویدری در کبن دگو کرد ذاتن ویا جی عربای کرد دگو وکه سوسیولوژی جی دگو ویدری نکان جیانا خواه بکه کرد دری جیاد جین دگو او در چوله جی عربای yani Kürt got gerek Suriye derkeve. Ev gotuna Erdoğan holey eskanım yani 5 dakika na 5 dakika bibînim. Berî diye şeş mehber berî an herî zêde salek berî Erdoğan got Kürt zaten gerek ji vê derê derkeve erdnîgarî ne li sosyolojiya Kürt e. Kürt derê çiya gerek bijîn derê hukûsî ev der dera Erebaya hewceyê sosyolojiya Ereb algorî bîdirî. Zaten çi dibêjim plan ev ama Kurdê komîn Kurdê dixwest cîhanek bi sînor ava bike û xwe dikir navenda cîhanê bîr war rojana nedibir ama bixwe min stê 4 sale ez diqîrim di nifsîm di ortênin ama disa mesela ne esim welhasıl jarê pirsgirêk dîsanîne lê min hêvîdar e em Kurdê din yê henin yani Rojhilatê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê herî kêm ibretê xwe ji vê şaşiya Kurd ya li Rojavayê Kurdistanê kir bigirin. Bakur zaten têk çûye, çawa têk çûye ji ber yani niha mesaj wêran şerê min komîn vekirine. Komîn çi ye? Yani çend jina bostan çandiye dibêje işte jinên komîn çêkirine bostan çandiye. Bavê min ji dewra نحن نبيدان ويدري بوستان جنتين جمع بوستان تشينه يعني والعاصل جري يا بردك قومني باورك نجوي هريمي محتملا دبت ترك بشي جري تيه وكاميرا بيبه وزدك اسيت جوابا يا ويدري داي كمان بوستان تشينه نظام تشدكه او جي بتركي işte دبيجه çava مدس بوستان كيه ايدن ريبرين سياسه كرد لشرناخي ولجزيرة بوطان ولسرحدي ولموشي پارلمانتري من يك قوت لي دهرم جن بدايكين مرة ين عمري وانشيس حفتي حيشتي خينجي كرمانجيا زماني هرم اخوة بكرمانجيا كم ببيجن اصلك جوردا جنزانه وان رجا تركي دي بيوه قوميني دي بيجن دي بي قومن كلانه كلان چيه؟ کلان جی دما نولتیک تا او کسین سیدوان چیزوان ین غربی بچوچ شوان رات بین کلان و حاصل zaten باکور تک چیه منات اجتماعی باشوره و لپیشه روجلات کردستانی دبه یعنی تدی در فتح بن لوی داری شر نهاد ناظر اسرائیل و امریکا دا
هر چی قاس اگربستک هبه جی ev şervê hîndûm dirêj e. Yani bir saldı jî wê bajo. Gede asla jorda gede asla jêrda. Em Kurd hewceyê me ata ebretê xwe ji koçgirî girtiba ji êşa Elîşêr û Zarife xanimê girtiba. Me êşa xwe ji gelî Zîlan ji Dêrsimê ji Agirî ji Emfalan ji Çarçirayan êşa xwe yani ebret jê girtiba me mînak jê girtiba rewşa me nedibwe. Ama tu ji kê sewal dike hemî bi Elîşêr zane Zarîfeyê zane hew zane. Yani jê Sûdên nagire ji xwe re nake qibile êşa wan xwesteka wan xewn û xeyalê wan. Ama bi hevakî romantîze zanin. Ev zanebûn nebe sevata bi romantîze zane ve herkes zane. Ama mesele dîrok û çîrok û dûrika wan û sedemê va kesan hew qas êş kişan wexta tu wê di sînga xwe da ser sînga xwe neke nivîşt tu li Rojavayê Kurdistanê an tu li filan dever Kurdistanê an li filan deverek Kurdistanê tu vî şaşiya bike tu vî xetayî bike. Te balkişan ser axaftina Tirkiye min jî temaşe kir. Pir xirab e. İmajekî acayip pir xirab e. Yani rêveberên Dem Partiyê çar însanên kurmancî axir nabînin naşîn nava millet nikarin millet yek nebikin. Bi Tirkiya Stenbolê diçin gundê Şirnaxê gundên Serhedê basa komînê dikin. Ha zemanê berê wextê ku hê dewletbûn tune bû hê heta van salê dawiyê jî tê bîra te yani li gundên me ê Bakurê Kurdistanê jî li her derê jî jiyanekê komünal hebû. Çawa? Ji ber ku her malek gund nikare bibe xwedî hemî malzemeyan malzemê xwe didin yan jî di paletiyê da alîkarî didin hebû Di herêma Qerej Dawê kaniyê me nahane me derebê me tev hevin no kunîskê me tev hevin herkes tev palî dikin tev hev her paqij dikin tev hev biçinin. Merûv bê dewlet be jiyanekê komünal otomatîkmen çê dibe. Ji ber ku ez nikarim bibim xwedî her tiştî ez hewcê cîranê xwe dibim. Cîranê min nikare bibe xwedî her tiştî ew hewciyê me dibe. Merûv dide distîne di jiyana gundewarî da merûv piştgirî dide hebûdû bi şiklekî vaya mecburî otomatîkmen çê dibe ji ber ku hewcedariya mirovan be. Ama pişra ev du sed salin xelk guherî xelkên bû xwedî dewlet êdî pêdiviya cîranekî bi cîranekî çê nabe. Çima? Çünkü sosyal devlet heye. Devlet hemalatî xwe birçî nahêle. Pêdiviya wî çi hebe didê. Çima? Çünkü hemalatî bacê dide, vergî dide devletê. Devlet de berdêla wî de garantiya jiyanê dide hemalatiyê xwe. Îja vaya wextê ku li cem me Kurda tune be felaket e. Yani em wê demê mecbûr dimînin vegerin metoda modela hezar salan berê. Yani çima vaya li me reva tê dîtin çima em nikarin weke dünya alemê sistemekî çê bikin ku em jî baca xwe bidin merkezekî navendekî me hebe û ew merkez perêmel me vegerîne bibe sosyal devlet ne weke li her derê dünyayê. Çima di nava wî sosyal devletê de nexweşbûn heye garantiya xestexanê dide te di nava wê jiyanê de mekteb heye garantiya mektebê dide te ne xwendin perwerdeyî garantiya teqawutê dide te tu îxtiyar bibî sibê rencîde nabî hewcê zarokê xwe nabî yani vana hemî sistem guherî dünya guherî dünya bû dewlet di wê manê de pêdiviya milletê me jî heye bawekî bi rûmet bijî yani îxtiyarekî heftê heştê salî çawa bikaribe di jiyana komünal da îdare xwe bike yani yek jî tabii ki niha ême tiştek ku vê derê de em dikarin rexne bikin hevalê me siyasetmedar dema diçin nava milletê me ji bo hurmeta milletê me rêz û hurmet mecbûrin kurmancî biaxivin mecbûrin kirmanckî zazakî biaxivin li gorî gundan li gorî herêman diçe mecbûrî we daya dibe bêhurmetî yani em dinêrin dayîkên me keçên me xortê me radibin hemî xwe kurmancî îfade dikin acayîb xweş daxivin ya kurmanciya min û te daxivin îja şîrovên çawa pêşketî dikin şîrovên maqûl dikin rexne li siyasetê digirin lê tu dinêrî siyasetmedarên me li dû wan mane gotinekî kurmancî fêr nebûne sembolîk kurmancî gotinekî dibêjin ew jî weke pêhenek dibêjin
حنکی خوب کرمانجی دکن یعنی ویا yani şkereme xara dev ji vî rewşê berdin yani nabe milletê me vê rewşê red dike eybe yani nabe yani ما مثلا دكتور نادي مثلا كومين جيانا يعني كومين دا بكم يعني كومين zaten tiştekî kesên bê dewlet kesên weke gund yani zaten jiyana Kurda da heye xizanekî me heva me tev hev bêş dikir rispiyê me du rispî dihatin cem hev dibê çêdibo filan kes xizane em bêş bikin ji xwe bira manga kekê çêlekekê gan bêşekê bikire falan filan perçaka erz dî ve zaten cem heye ama mesele وقتا تو وی رومانتیزه بکه بیش دولتی باشتره و هم دولتی ناپازن وقتا تو بنویجی به حیران امریکانن یعنی رو دبه حوجه جواکی يعني بيبيستيا جواكي بيبيستيا جيرانش نه هب باشه حوجه هر کس به هفرا دبيچه ملي قبده هب بالشغل کار بکن تشتكي مجبوريه يا وقت دولت تا تونه و تشتكي به حوجه مرو كسو بيجي حيرانش بو ام تيكنرن هر تشتي به هفرا بکن عالی هب بکن تب هب کردیا خوا پیش کن سفربریا کی مروکان چیکه اما بی رومانتیزه بکرن و ام سیستمک وسا معانیه و ج قل کارش yani dedi dark hole division an mej azman aniye menuzan müşkijan gerduni müşkijan çiki aniye vakta abusa be frotan abusa romantize be ev şaşe وكيدن ينما ملي خبرن هب سربرياك بي اجوتن جبوي كردي هلكيت البيجا كومينس كردي نظام شه هلكيت دهره وك كسك كسرو كومين تو كسين دبيچ كوميني او بكردي بيوت بتركي وانا بي عيبه عيبه يادن ها از ويش بيجم سر شخصي چيدم قلش كن uçar ve nabejim yani rasta Kurdikawe, Kurmanjkawe, Zazakawe, gelek kurte ser saraser çava û dibîn li de ji karê kê xurt kiriye la zimanê Kurmanjkî da. Lê ev nayêkim hena wê here cizîra botan li şir navê kesên bi Kurmanjî nizanibe ji ber ew jî bi Kurmanjî nizane ama bi Zazakî zane Kurmanjî nizane wê bi Tirkî peyve. Madem ki tu bi vê rewşê zane xwe me xin bê halî. Yani ev ê me yîdin سروکی دمی زلام ناویش بیاد کم رام تو باره اوجی دهره تو گوتنا که سلام سیرا خلقی سیرا بوتان چاوا یا رو چاوا باشه تا دست پیدا کرد ترکین پی yani ev işi nabe hawjeye madem ki em dibêjin demek ke xeter li pêşiya gelê Kurd waye ziman da ke têk here nizanim ke asbile bibe seferberiya ke bêkirin حوجه جی ایروپی و شارهداران جی سیاستمداران تو کس یک کردیا وی نه زمانی وی دایی که اون نکانه به کردیا خدا سرکتی به کردیا خدا خورد به کرمانجیا خدا تفازاکیا خدا نه خورد به حوجه نه به پارلمنتر نه به شارهدار نه به سیاست کرد ام ناستیکن دنوا دم پارتیه ده به صدان نه به هزاران انسان کرمانجیا خیف هنه ایکو زمان خدا روزنامه‌گری کرنه هنه ایکو د سیاست ده کرمانجی سوپر فیر بونه هنه گلک ماموستین زمان کردی هنه به هزاران دبیجم yani nastikim çima ماموسته ev siyaseta deme ya kedi siyaseta deme ya da hep asala deste çepe tukta ya o kesi bu Kurdi baş zanın wan bi çocuk dibinin yani az bu xwe mesele zanım wan bi çocuk dibinin ya van insana çima derna gerek eğer Türkiye tane baş be siyaseta meda 20 salı dawiye ya çocuk daha dünya du Türkiye bine başa zaten mal kharabiye Türkiye tane baş be tane kan bu tane kan tek siyaseta Kürt dediş tarafı ne bu وکی دن د درقه پیواژوی ده اسپر پیشکتنه کی نابینم ایرو شورمند تایب اردوغان درکتیه بحث هلبجارتن اندکه yani ji muhalefeti ra dibêje eger hûn wêrekin cesareta we hebe werin di parlamentoyê de dengê xwe bikar bînin pêdiviya me bi 306 deng heye ku em bikaribin cardin Erdoğan weke namzet nîşan bidin em hilbijartinan tam di dema wî de pêk neynin yani 2028 meha Gulanê hilbijartinê normal têne çêkirin dibe em mehekî bînin pêş bila bibin hilbijartinên pêşwext hûn jî dengê xwe bidin û
و دبي هناكي اوتك يعني دبي ويرك بن خدي جسارت بن مادام اقاسمون بخب باورن ورن نامزد مد به طيب اردوغان هونجيش خورا نامزد کی هل بجيرن ورن بكيفن پیشبرکا سیاستی بحثا پیواجوی ناکه امزانن جیوینا ناتوی هیه دانالد ترامپ لسر داخوازا طيب اردوغان اوی وره تبلی جیوینا ناتوی ببه لترکیه و یا معنوی هیه تبلی بونا دانالد ترامپ چما اوخوصا پسنی طيب اردوغان ده حقیقتا مفهم نکری يعني اردوغان و دولت عرب ترامپ چه دخوازه ویبکار يعني بيكتينن پرایکی مزن هولیتی رجان دیپلماسی هاوی ما وجدان از هو ناوندا دنیای من ایدئولوژیا که من خورد هی از چهان اکنابو که من خیلی خیالن دیپلماسی به پراتی مشاندن دیپلماسی به تایبت لامریکا سازین فرمی هنه تا کتب پرابدی اویج بویته هرن به هوا کی هنک سیاست مداران اکنابو که تا کتوان ببینه تا کنه تشتا وقت بکه به هوا کی فرمی تمشاندن یعنی وقتا تو نفدی هست به جهلا هر هاویدا دیپلماسیات يعني بالتهاوي ايديولوژی یا وسا هم باشن یا بنارن اشته دموکراسی جمعیه یا بنارن جن جمع شردکن جنون ظلام و کهون یا اف بیک نای جبرگ تو نه ناونا جهانی دیلو تو نه دولتا چینه تو نه روسه تو بهوا کی تدیگرانی خواه بده سر دموکراسی جره که بیش از دموکراسی خواه بکم دستی خدا چکک دیپلوماسی یعنی تو نه خواست خودی هیزد تو به ایدولوژی بفروشه چون ایدولوژیا که هبه و جاره وقت دولت که مثلا تو خودی هیزد تو کانه بفروشه حیلا چما ترامپ هاو خواست پسنه اردوغان و موسا و شعر و قطر و دولت العربات ده ترامپ تجاره توم باراک تجاره لوی دری پرایکی پریمزن روته تلیستن پرایکی پریمزن تلیستن یعنی تشتی اردوغانانی سری ترکیه اف 30 سال دا 20 سال 25 سال داوی چاوا ترکیه تقریبا کنترل افام تایبت وان 10 15 سال داوی وک دولت خبری بده به ترامپ شی نامزد وش تقاضى امريكا وكبابا كي بن كنترول او كاوري بده وهاوي وش چیه تحت كوري ويا مالا ويا سازي ويا شركتي ويا تشتي مننا والحاصل دوی دریدا باور دکم اردوغان برنامه ترا demek بريجي گوتو بری صالح وچو نظام ترکیه و خو سفربر بکه پیوست به وی قبرس تاجر دبیجن یا قوزه قبرس یا رو وطن جرا دبیجن یا وی بده داکو کرد دایگا بغنه بینه وی سروت آخه همی ترکیه دیندار بکش بوی 100 سالی داکو کرد دایگا بغنه بینه او هیزا وی هیه او قابلیت ویشی هیه او درفت ویشی هیه تجاری که خورده دستی ویدا تشتی مزن هنه تشتی وکن قبرس هنه پیوست به وی قبرس بده داکو روجاوی کردستان کرد دایگا بغنه بینه وقتا لپرچاکی کردستان کرد دایگا خواه ببینه او چیه وکت درزیه گلوکه ایلیوی بخواوره یعنی چاوا نهای رو کرد خواه چه ده پاریزن خواه به هبونا باشوری کردستان ده پاریزن دیپلوماسی لحول ریتی مشاندن والحاصل حول دکول و تفگره حمیرین دیپلوماسی و دکن وکسین وک جنرال مازم کوانی را چاوا تدی هو قصال حول هي وبهوا كيري كيماسي برن لديسا دستي كردلا درفته قلق مثلا يعني كنت بيد سترين شو قاس شي لوازة شو قاس توجك شو قاس بسكريكي قينا قيش يعني ديسا اما كرد لدركي كندا خبب خدي استطيع كخرد بقرا ولساني يخبب سكنه او حركة زانه وكا كفرين دومينو وهيز وخبدا روجلات كردستاني وخبدا باكور وهذا خدي بكن والحاصل باور دکم همی فینانساله يعني بسني اردوغان و آدیجی چهیه يعني دولتين روجاوایی اردوغان و ترکیه دیسان دگران هلاپاش برگه افسال داویه هم باکچری هم اردوغان و هم خطکوان آراسجیه بو برای قل روسیا و لیچینی بو به هوا کی دیتن هگر هدی يعني هیزا روجاوایی
لهمبری ترکیه پروزیسیونه کی دگره و احتمالا ترکیه جی ناتو جی درکه یعنی ناتو جی ریباز ببینه ناتو خراب بکن ترکیه جی درکنه نه ترکیه و حمایتی ناتو بکن دیسا مثلا بری چه دکر لکدری پرسکریگه چی دبو ترکیه اسکری ناتویی و چو سرگو پاکش دکر افغانستانی و انزانم لکوره و انزانم ل بالکان و دی بیراته نه اسکری ترکیه دشاند yani Türkiye diyse beger ya ve kodaha ku hayran hev min bi parizin piştiriye bidimin da ku kur dahi ka khane bibine ez diyse teslim tebim ez diyse bi karakolata mebkar bine nahane ki ebjaya yani nehu em bejin Trump u pere u tiştireş ev rastî jî heye yani Türkiye vegeriya NATO diyse vegeriya devletin Rojavayî ev jî li holê heye heval basa kampanya zmanê Kurdî dikin hevan no ê min bixwe ev hefteyekê min bixwe kampanya daya dest pê kirin ev hema hefteyekî zêdetir e ez tim dibêjim li kafeterya restorantê Bakurê Kurdistanê müzîka Kurdî nadin serê a Tirkî din serê veya rezalet e divê acîlen biguhere û ji bo ku zimanê Kurdî li temamê Tirkiye bibe zimanê fermî bibe zimanê perwerdeyî elbet kampanya şert e veya em bi tena serê xwe nikarin bidin dest pê kirin Dem Partî û ne deh partiyê me yê Bakurê Kurdistanê hene Hakpare, PSK, PDK Bakurê, Tonkî partiyê me din hene Partiya Komünîstê Kurdistanê ye yani ne deh partiyê me hene min pir cara pêşniyaz kiriye ku Dem Partî dişûna ku tifaqê bi çepkirên Tirkara çêbike dikare tifaqê bi partiyên Kurdistanê yê Bakurê Kurdistanê re çêbike û ev kampanyên bi vî şeklî eger werin dest pê kirin herkes hazir e destek bide û meriv dikare bi milyonan însanan derbixe kolanan ji bo vîya tu ji bo zimanê Kurdî bibe fermî kampanya bidî dest pê kirin garantî dedim ku ji milyonekî zêdetir însan wê li Amedê komîser hev bin hele di Newroza da wê bibe roja mahşerê veya hûn dikarin bidin dest pê kirin hûn dikarin hashtaga vekin bi rêya medya civakî yani ez bixwe hazirim heta da wî piştgirî bidim we yan jî hûn piştgirî bidin min fiq nake em dikarin bi hev re bidin dest pê kirin niha ronî hevalê me merex dikin İsrail û Amerîkayê li hember Îranê şerdan dest pê kirin lê bi ser neketin di dawiya dawî de mecbûr man werin dora masê şerê wan têk neçûbe jî bi ser neketin peyman çêbû siyaseta beriya şer ya İsrailê siyaseta İsrailê ya piştî şer çawa ye guherîn çêbû çê nebû em behsa siyaseta Amerîkayê nekin ji ber ku em dizanin Donald Trump bi çi dilîze hedefa wî çi ye em Donald Trumpê xwe xweş nas dikin em Tom Barakê xwe jî xweş nas dikin lê ya ku me eleqedar dike cîranê me İsrail e Amerîka îro li wê derê sibê li wê derê nine lê cîranên me cihû İsrailî daîmî milletê Rojhilata Navîn in bi hezaran salan em bi hev re ne ji vir û pêva jî em ê bi hev re bin di siyaseta wan yan niha da ciyê Kurdan çi ye çi qas heye mamoste ez bixwe bi akademisyenên İsrail re têkiliyê damin demek dirêj e û ew netew jî weke kesên hal me bidayî dikin zane ez tu sê salem çî dikin ez jî hez dikim netewekî mağdurî cîhanê ye ne hew em bibêj mağdurî Rojhilata Navîn e mağdurî cîhanê ye feqet netewekî jî berxwedêrê çawa berxwedêre ne behsa çûyê xwe û şûnê xwe û mertalê wî dikin yani wî hewa ne netewekî em ji Misir da zanin dema derketiyê sîna çola Sînê em zanin dema Asûra û Babilan birinin em dîsa zanin hesretek wî heye xeyalek wî heye êşiya ye ji warî xwe ji aha xwe ji ava xwe ji goristanên gal û bavê xwe dûr ketiye lê ew xewn û xeyala xwe bernedaye li ser wê zûnxwariye bi wê mezin bûye min gotiya mirov tedî koçkirî zanibe Elîşêr û Heyderbeg û Elîşan û Nûrî Dêrsimî û Zarîfê zanibe tenê nebese ka tu çû ava zane eger tu zanibe gerek tu li gorî êşa wan bişî gelê cûî jî li gorî êşa kal û bavê xwe dişî û
سوندخوارینه سر سینگامان نوشتا آها پیروز سیون دبیجن دیران هاردا بیجن سیونیست yani halbuki siyonist zanen çiye çava digem dibêjin niştiman aynı işte yani çava kesek bibêje niştiman yani dedî bi hawak weke niştimana wî be siyon çiyayê siyon devera cûrî selam Qudusê hewna wan vegere tu wî hewalê xwe tu bêjî vana siyonîst e yani siyonîst çiye weke ji min tara xwe dibêj ya Kurdekî niştiman perwer e aynı mesele nihayet dedî yani hew Bina ku bibêjin tu Kurdistan perestî aynı wesas aynı wisa em bi xwe jî car carna viya bikartînin gelek kes Kurdê me rewşen bîrê me na çepgirên me na ama bi xwedê nizanim mesela siyon çi ye çünkü kesekî ji dewleta xwe ji axa xwe ji diyarê Kenan hatibe avîtin û îjarê ew hesret sînga xwe da mezin kiribe û navê wê herêmê Siyon e dedî bibêje ez ê ama herim Ronî Siyon tu tiştekî ji bîr dikî Kurdên Kurdistan perwer jî hatine sûcbar kirin. Mesela tu hindik bahsa azadiya Kurdistanê dikî, serxwebûna Kurdistanê dikî, tu nêrî li hember te linç dest pê kiriye dibêjin filan kes netewperest e, filan kes serxwebûna Kurdistanê dixwaze. Yani mirovan sûcbar dikin. Halbuki peki yani ez bibêjim çok yaşa devlet ez bêjim çok yaşa devlet Bahçeli çok yaşa Türkiye pirsgirêk ne camı halbuki dünya alem îro mesela di futbolê de ala xwe bilind dike tiştekî ne eybe ala xwe bilind dikî ala xwe maş dikî sembolê xwe tu hez dikî tu xarîta dewleta xwe derdixî pêşvana hemî tiştên normalin tiştên normal dibê merû weke anormal weke suç nîşane de û bileke jî me fêrê viyaneke îja û mesela cûhiyan dewam ke keko نه تمجار گوهر مزبوری از هنگ تشنگوتنا ببیشم نه آنها وقتا کردی رو وکه آلمانان وکه فرانسایان وکه ترکی دولتک کوی هبه و دولتک کوی هاتبه ناسکرن از بخوش مثلا آلی حسناکم یعنی تدی آلی تبینه تدی بچه تیخ جعوی ملت از بخوش حسناکم اما روشا کرد نه هذا روشا کرد نه روشا آلمانه خلقی آلمانه روشا کرد نه روشا خلقی ترکه روشا کرد نه روشا خلقی فرانسیه جدایه کسی که هین هبونا وی قبول نبویه لبر قرقرنیه تو درجه دولت وی و ولاتی وی و دیاری وی برده لولا وقتا تو آلی نها جرا بکه عیب و مثلا گوتنا کردستانی تو نها جرا بکه عیب تو دشبه نیاری و خزات نیاری ته وسا دگوت لما تسری راکریه تو شر دکل دبرین کردستانی یعنی تل روژا و شر کریه تل باشوری کردستانی یا جبوی تبایی کرداد بیش من بوی ریخستانی که نابیشم yani yana hevkas mirun kuştun koçkiri da bigre yani o tabi koçkiri eskala tedi komara Türkiye kim amri veda zinara ediyor. Yani hevkas mirun tu vegeri ser siyaseta İsrail ez kef hoş tibim jebir ke havale me pir merak dikim. Tamam yani na bu kadar ezne bir spor İsrail'im nizanım ama ana ki şopinem dokunem tekiyemin lura akademisyen wan rahane bedri havale men juyi ana nazkem والحاصل روجنمان وان وبردا وين وتشوفينهم دخينهم اسرائيل نا يعني د اسرائيل دا بوليتيكا شبوي كردا ناتي غاتن رخمي وين خرد يا هين خرده اسرائيل جريبري وي ببره حتى انا اكاديميسيان وي دلبو تفكر دان دا كو جواكا كرد جوي هين زيها بك اما tabii ki devlet ناف دروجا دا دي هين تشت ناف دروجا دا وسي روجا دا و 4 سال او 5 سال چنابن مسئله حوجه تو بری توهم باویجه عرده دا yani tu beri erde jod bike kevirj erde baveje erde jod bike tohum baveje tohum rabe simil bide simil biser de و هند داویه بینه بیندری ولی حاصل demek diri yani diri بيبيس جراتي خاصة دولة إسرائيل خلق جوي بقالي كل رواكة نتو سريسة تكليوان خورتان خازن تكليو خوين خورت بكن اما اف پرسکریک جیل اورتیه مثلا بری کینگا بری بیا باور دکم سالک بری افرا بنگیورا اکادمیسیانه که کتدی ناو دنگل جهانی میت زاغجرات گویا ساين بنگیود گو ولا حاصل يعني اكاديميسيان
جیهانی را بناو دنگه و به تایبەت پۆلیتیکای هەڵۆژاتا ناویندا وەرحاصل ئەفریقا و کورد و کوردەوەیدا مثلا چی گوتو پشتگیریکا کورد به کورد رایە یعنی کورد کەس نکانە عالی بکە کوردێ بخەل هەمبەری و خەل نەبوو یەک ناو خەدا شەر بکە و هین تشتێک زەلال نەکرد بە یەک بیسەری باش و یەک بیسەری باش و ئەو کورد وەختا جیهانی عالیکاریە بخوازە جیهان بێچارە دمینێ جبرگت نزانه یعنی اف سری بيجي سري من دي شحبك نظام سريشي دخواز ايدن ميدي ويديشه ايدن دستي ويديشه يعني تنقال على كاري بك وكيجان برسياري تنزانه غدا بهد بيزر برسيارم تو ينا كدر كديه باخل طلباني مالا بابي مرخصانه شود تو مرخصه كي مزنه او بينها ازم اي بكك بي ازم هدا پارچی هدی اولی بیاز مینات دادم یعنی تو آلیکاریه بده تو کی مخاطب بگیره لبی داری مینات دادم کنه که هیا 25 ساله 29 ساله لأوروپایه اولی دبی به هوا کی ازم اما لسر خطا ایدئولوژیا کی تشتکی دخوازه یکتیا کود بیازی فکر بینیم اما دبی گرک دموکراتیک به و تشتی دموکراتیک نها درکتیه اولی عجیبه ام یکتیا کش بوی نتوا کرد خوازن دی گرک یکتیا که دموکراتیک یا یکتی اش بوی نتوا کی یکتی سر جتی مشانن لسر برجمندی وی نتوی تی مشانن چیه آله میناک ددم باوا کی ام چاوا ویگلی به پاریزن دما ایریش وره سر ویگلی زمانه و چاوا افگلی بوی چار پرچه تجخورا پروژه که کنسر که هازه که نفسینه نهایی آرمانجا خواهد تو نفسینه تو بيجي انضوانا دا یک قدیا اوه دموکراسیوی نه دموکراسیوی نینه یعنی مینات یکی رو هنک پارتی کرد هنک تو حیران اسلامینن یعنی تشتین اسلامی تشوف بینن نه تو بی قبول ناکه یا کرد اشتری نوده خواه اسلامه تو بی قبول ناکه یا افشاشه یعنی تدی نه گرک اما گرک هم دخوازن لیبلی چیه اما گرک دموکراتیک یا اف چیه نظام گرک ترکیه دموکراتیک بو نظام گرک شرق دموکراتیک بو نظام گرک اف دموکراتیک به وانا هم آستنگل پیش هده والحاصل کرده نبن یک و خون و خیال ویجی چاو هم دبیجن یا خلقی جوی کدی بحفظت السیون خون و خیال ویجی ننشتمانی به دولتك كرد سربخه و آزاد لكردستان خواه خیالك وی نبه وی هوا اسرائیل تو آلیکاری ناده داکو تو ایدولوژیا تشخورا بمشینه آن داکو تشخورا عشیره کی آبا بکه آن داکو تشخورا اسلام پیش دا بخه لباکوری کردستانی آن ام ببیجن لباشوری کردستانی آن تو آلیکاری ناده تو ببیجنا از خوازم حلویتی پیش دا بخه ملی کردستانی مینات نا از خوازم ایزیدی نظام چیه کی به آلیکاری بدده چی دوزا نبه هنه کسی آلیکاری بدنده کی بدنده سازی ناونتوی یک علی مروه دکن کسی مغدور و سازی ناونتوی و آلیکاری بدنده جبر تو مغدور بویه جو اولا خدا آنش باوریا خدا ان ظالم چدا و چدا اما وقتا پروژه کتنین بنها پروژه کسی بزوره نکانه بسپیرده پروژه وقتا تو نخوازه و نورمال نجی هر نتوک هلا نتوک وقت نتوک کرد لآخاوی به ولاتی به هاته به چار پرچکرین و هر چار گرین بخین قیل بخین آمادن داکو پرچا لفکا جانی ویراکن وقتا تل هم بریوان ببیجه ناز آخا نخوازم خیالک موساتونه به کسی کالیتا ناکه ولی حاصل از نبیجم کرد نخوازم از بیجه نبیجم اما هنکی رومانتیزه دکن کسی المقداری که برا من ببورینه اللي بلي تشتري كمين كرد حوجية خواستك قوي داخوانياك قوي هبا خواستك قوي خارطاك قوي هبا جبوي نتوا كرد جبوي قلي كرد هبا والقريبي دبلوماسياك قوي مشاندن رونی تدبی آنها خطکی تکیلی دیالوگی هی دنابرا بشکی کردان و اسرائیلی ده یعنی قطرین دیالوگی تونه نگلو هنا اما نابرا اسرائيل ده هنك بشان يعني هنك بشان يعني او باش دبا بينس لشكري ويها با
او بشي دبا مناك دبا سياسة مدارك با بارتياك بوي جوج كي هبل كردستاني عن باشور عن يعني اذ جبرجة كرد يعني توب يكن بيك ارمانجي تشتكي نجي اسرائيل نجي ايدن نهواز وام بيجي سرب المنيت بينا عم دبيجن ام ماغوتيا ام مالكاري جيني ترج امريكا ناخذن بنا امبريال نمل امبريون شاربك ام بيجي بسرب وك سرب الانتياكي بيجي رومانتيزيت كن وك بي مثلا كوميني يعني حالوكي نا يعني تن توك اخا بدا غربيه ما في تي جاني هي ما في تي زمان هي ما في تي چانده هي ما في تي اي بنجهين امبرواتي هي وحتى بوي وانا تحوجي لدري هر كسي لدري شخصان اي سازيان وي دولتان او ما في تي بيجي بدو قلتني داوي يعني انها ابشر ريجي نها الهمبري ايراني تي مشاندن بهواكي ديار بو يعني اسرائيل امريكا مجبور كر امريكا تو خواستك تشتكي وسا زي تنو اسرائيل بهواكي مجبور كر واز ليكم يعني از مصدبي از ليكم تو خوازه بمرابه نبمرابه امريكا جي مجبور ما فيرا ليكس فقط راست اسرائيل خيابو نتنياهو اسرائيل امريكا جي اقناع كربو داك اوبراسيون كالسر ارديجي الهمبري ايراني بمشاندن بطيبت سركيشياوي كرد بكن وهناك يزيدن وكا بلوچي وعرب وكرد بكن لي آدنجي زلال بو اردوغان قطر والحاصل هزين دنا هزين عرب واردوغان بيك دستي مداهله كرن تراب اقناع كرن اوبراسيون نات مشاندن يعني نك آليكاري ندان كردا ترامب قبول نكرد ترامب اولی خواست لیوی داوی ترامپ جیلا ترکیه و هات اقناع کردن gerek alikariye ne de kurda alikariye bir de kurda velhasıl yani Türkiye diplomasi apa heza apa ya bu para bavi haçti ev disa bu karani rojlati Kurdistan ji derfete ki derkete bu holi çünkü lisel arde meşçe baba İran tişteki ve nema bu yani natü saziya ki İran eleşkeri nema ile her deri adi hasta ama mesela velhasıl ev ji Türkiye seknan وأدن قطرادن يعني إسرائيل وأمريكا جيل رجلات نابين دا نبهفرانن نادروان دا ناكوكي هنن وهري داوي جزات نتنياهو دا كاني جدات دي فيديو كده جي أم غرق سربخا بيك بيستيا ما جهاز أمريكا تكنيكية أمريكا تكنولوجيا أمريكا سلاح أمريكا بعد إسرائيل كان يسمي خمسة يعني ديت هجر ترامب هجر أمريكا بطيبة ترامب زیده توم باراک و قطر و سعودی عربستان و اردوغان ترامپ فتا هیلا وان و هنگرد gelek spas malate ava hevale me rojnamevan bayram balce beriya du rojan vefat kir em ji heskiriyên wî re ji malbata wî re sersaxiyê dixwazin bayram 30 salan xizmetê kir ji Kurdan re hevalekî me rojnameger bû di çapemeniya me de xebitî ta ji salên nodî vir ve dixebite ême demekî em bi hev re bûn tabii ew beşa Tirkî de bû ez beşa Kurmancî de bûm em zêde me hev dît hevaltiya me çî bû lê em wisa raste rast bi hev re nexebitî ji ber ku zimanê me cuda bû lê dostekî baş ê Kurdan bû wefat kir ji ber kanserê 7 sala tê koşiya li hember kanserê mixabin di dawiyê de genç bû jî yani genç bû jî wekî din gelek hevalê me nexweş dikevin ya va roja اجي سرسانگی malbata bayram bacıra dixwazim û tiştekî mirov bikinîne mirin heqel pêşa me hemiya yani lê belê êşa xwe par êşa malbatê par dikin û sersangiyên malbatê re dixwazim mala te ava hevalê me rojnameger ku em bi salan bi hev re xebitîne ez navê wan nebêjim nexweşin aniha du hevalê min ê rojnameger aniha ku em bi hev re di eynî saziyê de bi salan xebitîn nêzê 10 salan ez zanim giran nexweşin li xestexaneyê ez ji wan re şîfa xêrê dixwazim îjab nake merû nav jî bibêje belkî ew naxwazin nexweşiya xwe eşkere bikin ama di rewşekî zehmet dane yani mala te ava ronî reha here bî gelek spas dikim gotinê te hene gotinê te dawî نا gotinê min dawiyê nûpel Güney Aslan ev nêzî 7 salaya nûpel birê vedibir wek
پێشنگی جێرا دکرد دەرەکە گەلێک سەرکەفتی بوو لێبەرێ وی دەمێن داوێرا لە هەمبەری چاپەمەنیا کورد هەمیژی گەلێ کورتێنێکی دەبێت چە سار بوویە و ئادنژی ji hêla dewleta Türk da jî bi algoritma têlîstin û bi hawakî çapemeniya Kurd dernakeve. Pêşwel hasıl îro wî jî dafraniya da yanî nûpel bi hawakî êdî dawiyê li weşana xwetîne ew hinekî ez xemgîn kirim hêşandim xwest wî jî bînim ziman. Yani ji ber wê beyanata Güney Aslan hakikaten ez xemgîn bûm. Yani eve Nupel yayın hayatına son veriyor. Hakikaten hayfe. Nûpel bi Kurdî jî çêdike Nûpel Kurdî jî heye. Erê niha Güney Aslan ji ber ku berpirsiyare em cih didin gotinên wî Belê. beriya niha ez bi Güney re axivî bûm ji bo bibe mîvan got ez nexweşim ez nikarim û yek jî got ez dawî li YouTube'a xwe îştînim dawî li YouTube'a xwe jî anî ya rastî. Baş e deng xelebalık ez em xatirce bixwazin mala te ava. Gelek spas. Hevan lo silav rêz dem baş.